What is the TMC? NPP is the non-performing party. TMC is the too much corruption party. TMC ke parti kamu desnya pidong kemadam. Kumyiu le ye ke NPP le man ngakui ke parti ko bangsat le ko bangsat. It is the people of Nangbah who know that in our candidate you have a promise for development. It is the brothers and sisters of this glorious state who know that when the COVID pandemic came, it is only Narendra Modi that gave free food to every citizen. Ipai yang constituency yang lera yang kamtam ke yang po ni ke chnong apo ke ni ke madan. Tu snya thopi tu duk bi JP nan hi ke parti ko ye ura AAP ke roi ke par ye te de ye puyo mun tu du ong ni ko du ikten. De yo puyo hei por corona ke ye ka parti ko i khoi bi ba yo ba ni tu da ka JP kinti ko yo pu pro yo ni wo yin la ka ni ke parti snya ba e ke Nongkyrshan ga mo yo bi moti ngam ga yu hei si tom sa ja what is ni corona. I want to ask my brothers and sisters who are gathered here today, how many of you got free ration from Modi? Please put your fist up.